Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Kada je bilo teško i kada je naš narod na prostoru Kosova i Metohije bio ozbiljno ugrožen izazivanjem incidenata i sukoba na severu Kosova i Metohije od strane Hašima Tačija i specijalne jedinice ROSU, Vojska Srbije je dobila naređenje od vrhovnog komandanta da se stavi u najviši oblik pripravnosti. U tom trenutku ovi ljudi su prekidali svoje odmore, svoja bolovanja, ostavljali svoje porodice, napuštali sve što su radili i pojavljivali se u svojim jedinicama bez obzira što ih niko nije zvao i bez obzira što to od njih nije traženo. To je srpski vojnik kome se radujemo, to je srpski vojnik koji nas čini ponosnim i zato smo danas ovde da nagradimo ove ljude i da pokažemo celoj Srbiji da može da bude mirna i spokojna dokle god ima ovakve ljude u srpskoj vojsci. Naša vojska je u stanju da odgovori na sve izazove, da zaštiti sve naše sunarodnike bez obzira gde oni žive, a ovi ljudi su dokaz da je tako i ovi ljudi su dokaz ovi ljudi su odgovor na pitanje zašto je srpska vojska tako uporna, tako žilava i tako nesalomiva. Ovi ljudi su zanemarili sebe i svoje porodice i bili spremni da ispune svako naređenje i da zaštite naš narod. Ja im se danas zahvaljujem zbog onoga što su uradili i preko svojih obaveza, preko pravila službe, zbog onog što su uradili, zanemarujući sebe, a dokazujući koliko vole svoju jedinicu, svoju vojsku i iznad svega svoj narod i svoju državu.